Aduh, nikmat sekali. Orang senang, orang senang, orang senang, orang senang. Oke, kita ngaliwat lagi sama lele. Goreng lele. Kali nyakan, Bi. Nah, ini liwatnya belum masak. Oh, sama Bang Ogi. Baik, masukkan kadinya. Minyaknya loba pan. Seperti biasa ngaliwatna di saung lele. Oh, genaheun lah. Oh. Tomat, sambal. Ngelewat, 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 ngelewat. Ya tomat, ya cengek. Ya sama tomatna ya. Terus diamparkeun. Nah, biasa masakna opatan. Nah, ini. Iya nuju iya ngaparkeun sangguna sarang iya goreng laukna tuh. Oh Pendok. Mantap mantap, ayo orang tuang udah bobo mamamnya mang. Aduh, nikmat sekali. Orang senang, orang senang, orang senang, orang senang. Mantap. Oke, ayo. Mantap. Wah. Nikmat ya kan mas. Habis. Ya nyisakannya tuh sanguliwatna tuh. Ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.